E ko ba se one day mejo ka chem se wanya oba bi yekoso wada ne papa na maame de na hye me nsanti ne wo fa ase no ade wo se ye wo yo ade oba na be chem oba so fe na oba na esimuni no so mejo onya oba papa siemfo ma no ware wo mo a omo de wo makoma no mo wi nyina ma na omo somsom pa so nti wo de so ni mu ye no so fa mate nti me office he ya ena share date me na me share date edu so ipokumase me ko Agya Nkuto so me office mejo ye good arrangements ma me e ma soldiers be shia me kwan so hotel papa omo de me ko na sefo omu se ma na de enso ba bia na me home na sefo kakra Agya Nkuto yi me kire na konwa esiwo kakra kapa na Agya Nkuto de ma me tina so nti wodi ne die no ma me bo ma ba so se papa we na me kosua no ma won nche nti me pe na se na me so be show ma ki mu se obi a wo Agya Nkuto asori bia na on tena wo ne ho e na wo je no because sana pastoral ethics ne te oku obi ho a na wabɔ na ba so wi ye metu ka me ba wona mo fa so to aso ye adwuma nti wo wa na mo fa ka chem se Agya Nkuto si won ne nya adwuma bi na me se dia dia no so ntimi ho ade kro na Agya pam no ogudo ni masiwo nsori manani akwa basronko enkoma ahwefo a wo mo ewotu GH so na fenyame nhwramo ebre so sei na megimegwa na chesensem ati atese e wo man Ghana mu ntini ntintan fidie na hodo so no e na metena sikika bom na mede ebro na nu e na abeto mu achesese sei no de atwa gu anase ati atese e wo man Ghana mu nyina no eye Agya Nkuto ene na kwada mejo asese ni ntawante obi ba wo mo ntem abafrai eto na nanom e wonsie do no ne ne ye ba badwendwen ho na chiche nkom eno na Ghana fododo na nam so a wo mo kire se adenti na medwe woni Agya Nkuto ho no owu amefa no na wo firi ni nchensi mape eno owu ebefa ne ko na kire se eye Agya Nkuto anim ensem hu bi abusuan nsem we ne ya bepie mu ewo eye wagya ye ne eye sofo pani a woda Hope Generation Ministry International eye na akwasi amponsa adodo na taife ne computer man no wono ne ya bepie mu ha ne ba bedwetwe won komo senti so asofofo ne kwa ne ya na wo mo nkwada na efiri wo mo nchen a san enesi efa etie na nkoma no bekwa wiye no na wahunu ne sesa wo ye mensu me hunu me de abusua ye ntwa ye ho sima peye ba ye beto ase medofo ye twa ye ho e de aba na sade mdi ka kan ne nsem no ebi wo mu ye bra no esua eno nti mumu amena ye ma computer man akwa aba emfa dwumeden enjeso eja ye mu akwa ba tu man ya oba yisi na what say nyame adom na nso e boko ho ofe tina ye mu kro santini nyame sha nso ye nice me da sponsor me ti kokora de u bi to what you say eni ma ye fine pa asia fo ma pompe ye to me ti kofe aba so nse be gina so yeah nti obi wachi no kan kwasi asem anu nso ogimi na de wodi wabua ni ti akra wa twa ho ofe papa na me sure me da say papa nya ko shira o ma odan amen odifo ensem bi twagu e wontintan fidi ahodo no eso na chese ye bo wura mu yie na ka me akwa akoye se wo ye nya eye connection bi e wo sa ensem ne ho ne nyina no efa eye Agya Nkuto ene mejo e ho nsensem a e bai edi kan kwa no edi asem na abetumi edi aka afa sa nsem nyina but asipi em se Agya Nkuto ye menu asofo bidi sofo ache to mo no di achi be mi no anase achi be na de o mo no se mejo so ye me am wo fa ase ni mpompi pi anya nche efie ba akum nti me pie nsem mu kakra de minim difo pie ni nyina sala ba ya men ko offend obi na men fa no ko bi so isi edin kai meye clearance bi wo ha se ye se mejo kofa Agya Nkuto girlfriend enya no kore ye o mo nyina ne se mejo ye mi sister panyine ne ba na me kan se wa wi re Bible school me and men scam okoye omo ye ordination so me go gina mu as an uncle as a father because papa e ma me power of attorney nso ma ye mra ni nti ya me use legal terms so ma odi tumi ma me se me nyinam nti enu mu ye no kama ma me go gina mu sha akora na nyonyam nti enu achi na o sha se one sofo Joshua prophet Joshua bi wa free no free mamponsuta
me fa na cleanse nti ko di Joshua na se kakra ne ya sori an tele Joshua ni film ni ko gire mo boa me ye yi na nti afi asori be di Joshua ensem kan Major ensem kakra no wo ya nti emu no na Major ka chem se obre na ka jen se obre dia me de baba be hye me ha na me ha na so fondo so pa na me mpa de bi so be ya busuasem se bia na wa ya de na mitimi ntia nam so ye me wo fanti me wo fa asenti ni sa na te dia me pese baba be a hye kakra me du tem bia na me bie branch ama no si ntimi target say maybe Kumase branch ama ko nse ya so nse so pa enti Major no ba ha oni mi sister ni nua wo fa se ba ko mo bai na ka chem se mate nti yo de Major no ompe baby kakra nti wo no ba ka chem se wonya Agya Nkuto no so Agya Nkuto so ubuade 2008 ya mi bi asori Kumase na mo branch wo bati me dissolve na kakra because of ye na so for da no ye nti na mo tafo club se send we ko anka me gu Kumase nsori nyina because I don't need you greedy me go nti na Agya Nkuto so betena ho na obi na so ye nso na betena wo hia eno ma firi me nchenti sa respect no e wo Agya Nkuto ma me pa so ka so onya Agya Nkuto so e na onya nice person nti ofre me na kasa na se Agya wo fa se Agya Nkuto so firi kumawu yesu enti fo bi firi kumawu yese kromufo ukro mpete bi na ma ebika ti manage pantu Major so ko woni Agya Nkuto share se omo ye atwuma na kama ani obi ani tua power tv de na eko bi wa ha ko takwa de ko tama bi anam no mo fa kasa na se Major na se din wo so format Major ye bi onim kasa pa ye fi nim kasa ebebuo ye nim panyi se because ya de hye eti emunu na ekoba se one day Major ka chem se wanya oba bi ye ko so wada ne papa na maame de na hye me nsanti ne wo fa ase no edi wo se ye wo yo edi oba ne be chem oba so fe na oba na esimuni no so Major onya oba papa siemfo ma no ware wo mo a omo de wo makoma no mo wi nyina ma na omo somosom pa so nti wo de so ne mu ye no so famate nti me office he ya na share date me na me share date edu so Kumase me ko Agya Nkuto so me office Major ye good arrangements ma me e ma soldiers be shia me kwan so hotel papa omo de me ko na sefo omo se ma na de enso bia na me home na sefo kakra Agya Nkuto yi me kire na konwa esiwo kakra kapa na Agya Nkuto de ma me tina so nti wo de ne die no e ma me bo ma ba so se papa we na me ko sua no ma wo ne nche nti me pe na se na me so be show mike mu se obi a wo Agya Nkuto asori bia na ontena wo ne ho e na wo je no because sana pastoral ethics ne te oku obi ho a na wabɔ na baso wi ye mitu ka me bai wona mo fa so to aso ye adwuma nti wo wa na mo fa ka chem se Agya Nkuto si wona ne adwuma bi na mo se dia no so ntimi ho ade kro na Agya pam no ogura ni masiwo nsori manani na mo se wa opanyini entna ase masefua emfo tete dia fa Agya Nkuto na mama nti me dia na me nimpa so me sheda na me chi na me se Agya se na mo fa so na kan na Agya Nkuto so chire mu se odi do ntimi ne nya adwuma bi ifi se nsem bi mintimi fa ntuja nso wa so ntimi ne nya adwuma bi ya wona wo da ewuja na msisi nse tete dia se wontimi dia eni jana kwa no kono se jamate no kwa da msi na me from office nse Agya so ntimi no nya adwuma se betumi a ebu mu no de monko nanim na mpanyimfo te twene no da ho a e monche nti me ma me sister me nua me office no eni Major penipa ba ko ka ho na mo ko Agya Nkuto ti mo wona me sister mo sa ba ha so mo ko Agya nim prince ba ko kwa de otwifa won so ba ko su de oti o maka na me se ebia na me office na ya de ama ahye to won twen na berepam nti na me mpese me de ma no beto wo me na Agya Nkuto because won na nim nya bia eko nti sabe na office na be ka chem se won na yire nso so entem ayebasa ti Agya ye so opam na ma won na yire entem ayebasa na me se
Famasi number nti me ji oba number mfre no so wonware bi. Say na machine woni mejo soso atipoku ase o ma han dan. Me kura me so mo so bi. Ena na Agya Nkuto so ma mejo total Corolla. Nti wo de be kire me ha na me kura me da Agya ase. Nti say na mejo ofiri ha na okokumase. Ti one day ya mejo okokumase oba ya na je so ba na tete ne demo no manyirara TV flash screen no ne konyanyira aseto konti mama o paso ya ha o sha se ono musa no ono de ntu na mtu nfu se ene nyame adwuma nko nti ma o saba no musa no eye mo na nsa no ni di na ma ere ne kotro eye kwabenya hospital bi ho mse community hospital ma mo bonu su kakra na re ko bai nti he ya na me msi sama kasa so de o mo nko yen hwadi ti one day na mejo ka chem se wona ne ye na agenti no o ye be ma won timi ntento hu police ma bia wona no epesetina nam ka chem se o ye be ma de na so wona ne jaye na enchere se betumi a ka won twa kaka na so fa ye be ma me mpese mekwa akwa no ma bone edinti ne betina nam se ye odu oba na ho ama me ne nkasa nam se ma me we police officer we ye na wa yusu power wo no am fa sisi mo fa se wona ntena kama no so tino kwa meka se nko mfa na bachi na wo se na djuma nti onya wo nti wo sane o ma mejo sane pictures ife na mbusa do bi ofie no kan so ke wa ba bi abebeto bia no eye mponyim nti yem hwe kwa ba fa so yo ho ade ti one day mo hono no papa be 6:30 mo fa se fa nu osu wo fa nam se yes wo se ka na Agya Nkuto di ma me no because some koda me girlfriend wo so me police station wa me du ha girl no afa kaki no ameko kan ya police for me nsan so aba agi kaki na fu misem ne kene nya nti girl no so wachi na ade ya baby me ho chim ma girl no ma me 40 minutes 4000 it was me fa saka esi ka na mara am so 4000 dia being the lawyer no it doesn't kind no there nti onka na me mfantum e mana na o maji mfanko me no ba no kasai ma mejo frame me kasai nso ba akra no kasa no to 4000 mama MTN mobile money number na me send ma na fa akra na ka no se mate me call di mama ba hada chinya me frega na no mfa be 6 miss calls ona mo se game ayi eba na me check sense mama I'm not a kid to be treated that way oya me nephew it is also 4000 said what can everything is recorded in my mind nti mama nfiama nti me ya na wanya me de message kwa na afi me friend of fire na me mama ready ta number ma was a kind me mfa ma no na order from above na me order from where above hene fa no say Agya Nkuto say one of the car na ma nti me mfa ma the car was presented major in front as a gift in front of the congregation nti how come say abetan say wo no na sizi card nti asem na antem de na me catch mo fa so oba ya na me di animu na me catch say me che me bolete man so onfa nko regional Asante regional police commander na onfa nko to na onhwe say asem say na nkoda na bi ni was empempino bi she uniform na opese o undermine the integrity of other Ghanaians enso yamra na nkansa nti as a lawyer me chere fire onfa so wonya o delete nko nti emu ana yesi o mo frɛ again na say regional police commander ka certain say onfa ka no ma boy na oye ni sika so the morning everything was ready later na again na ye ni cheap of film na utwa na oni ana msa asoma amajo so wonsa mejo ko no oboga ne pna won fi no hwege na wo nam ka so komra na ye ni di nyamfa ge na copies because the seizure of na wo ye no it doesn't can no there ni person wo de wo nti e de na abakasa be je sa wana me pese Agya Nkuto bebam but Agya Nkuto mram no wono seize car no nti sa wo ge no if you are held responsible I honor your show kutupa no go body to me call pips nti pips no mo ano ye record 9th September that was last year nti mo ano na ye hwe se ye beti enka afedie me ye se me kokumase no makoye crusade kase na me dia pe baabi abi ama na office nti me koye no santase nipa ba kama me gina so na mkoto 14 plus e wo dominance
yi pan so boase pan so omugu so a omusi asoda kesia enche ombewie ndimi ye ndise kru sabi obi abawe beda nti si egusu eye ma ofa asan ya no akohwe na mama no chopon ni ti mo wa be na wotwe nuni na menya akọ na ma ofa aso ba no so fa na mse no so mejo yare serious na ya rational ele ko ji unza san wo san be kan confirmatory teaching hospital amtede yare no se na fu adoa na nasia atata ye ne kudu wa no pa 11 di 11 no ya frɛ Agya Nkuto so womra na wo fa sese o won sem bi ka kyerɛ Agya Nkuto ti ya frɛ Agya so womra because ye nyampa am so so se me twam articles o UCC ntina me wo ha ma wo lectures ntina awori be permitted say nti kasa no kono je say lectures no problem na me am sent dia on frɛ Agya Nkuto na on hwehwe bia na on kumasi on Russia na so on frɛ nurses ni nza so for the we are connected to many people na omompe empa me go se omo anyampa na empa na short omo anyampa omo attend to akwara si wu ohumi so nti mo fa si sa frɛ me ya no atetse me se ofa ya frɛ Agya Nkuto fi anopa 11 wa ma to mo ho no mo abo 10 p.m. sana Agya Nkuto bai na sa be no motimi astraga enya empa to mo fa se Agya bai no bobo mpa ma the more fast can no one gun and pin way and shit the topa. To call am can say yashi and kwani. And upon a mess sending the big cram on fine. To one of my catchers, the doctors and say, oh, Montini. Now, the kidney saying, I say, and better born be sick. Nana almost to say, I don't get a pa. Now, yeah, and say, well, a doctor supported them on a more funny coffee. Now, young she. Ese kuntunha ni a nkia na ekone hwe twedi amponya kokon be. Somebody no coffee na mo fa ase for so fam CS. E na wo se Ghana fo nti. Be ba se mo no kasa na mse ade. Na wo se Agya Nkuto an boni bebre. O mama saase, a chi asase no afiri msem. Papers ni land no me ko so se Agya me de block ko gusu a. Langas for ba so se Agya Nkuto so a jefe mse mi wa so de kire nipa ni. After so car so the mam so a onu ge na kwaye wana chi nti suma me ba suma Agya Nkuto ni bra me bra ye no so fa so se na mini di a mama de wi nsan e bibia ato se ne sikiti pa wo ho na sikiti be no so fa the person can minya na ye conference call na wuti na mo se ya na mo di e chi no mo pe sikiti no so fa me ka antoan su na mo se so fo pa no so adu ani be no me kanya me kan to ase be ya bagi me dam so de wonya antoan fi nam so wonchi nti me tra Agya Nkuto number minimu a na mo fa sen so wa frɛ Agya Nkuto apaso on leka wanfa frɛ no za wanfa nti na de kyen ye no na abo anopa ba 11:45 na me sa wo school na masoma so omonko amofo ni ko me wo paso mo na ko ba na e mejo na me sese ne hwene no abo ma sense dangers so I'm to what fires. Yeah, do dear. May call 10 minutes grant. No more be a macon, there be a summer will be a media Agya Nkuto tis. I'm some other no so far. But Jimmy Bonnet, secret am none yet. Baby, I acquire a buano, a Juma, Shamano, and I'm saying a mosso. So for Juma Mono, there were hinting me be woman, Gino and Vamba Tuga. No so for me. Eti maka na de omfa mame nyesa mesama abedi na chi omfa masase na mame nyesa mesama abedi na chi na mabrɛ magu fa mabrɛ magu tim ne kasa miko ta afa meti su nam se adai nam se mi sister ofa so owu nti me na mejo ne me kasa for the last time nti sema akora na kache o de free so therefore na oka sansem no akire wonu na kire sa ka akire na because eya asofo de nka bibi se edu ebi anka yetimi sere manipa no ana sa abre no na ato ani bre de adura no ntina wantumi anya hwe amanya me anje abofre mema amobompaye phone so nse na mini e bompaye nanso esisi wo kurade a na ohwe ma office na se odi form
Kidneys. So there is nothing. He was declared death by the doctors. I'm on more experience. They are well taught about humanitarian aid. Until now, one be being why you beat me. We better say, Yamma Muslim Yanifun. Yes, you cry. Yamma Kasian. Until Nipper parties, you suppose to pay more me and see. See, it's a no me try set many a junk to Becassa. Until I'm a chance, yes, you media house. Strong TV, a man for her by. And now, yes, it's a tell you. And he also made them offers in wood, but you can. Until me cancer or offers in a film, the picture. See, and a man for me in Kujam. Tonight, I'm a friend of us for no Macassa. And I mean, you have done I will hold in Omunti. And he made the man on Madame. I saw him a council, and some say I'm offers and we frown on to Macaca. Until my more a junk to dinner. That is the ethics in media. Actually, none of a pan, a young to me, a program we and a brother you may not know. No fair me, I'm about opposite Canada free book. Friend and your conference call said, and now near county major. I said, now on person, I'm saying, don't ever use that word in person. Once you are a public figure, you'll be discussed. Always. Sure. May you better discuss. I have a fun and a year in a very sensible manner. One necessary amount of opportunity now Bob until he has leveled countless allegations against you. You have to come out to defend yourself. You have no capacity or power to stop the media house from publishing it. And I say, yeah, become once. Until many years I'm chance a man opportunity. Now you know so you own casa. You have the antenna on TV live. And I say Nakoya no hang when I just say Wakasa asa kwatwadi and mokuraza aman. So people lack the ethics in media. Once I mean I was mentored by PCF. And to me no much media school. But I'm well mentored. It is all your Mekasa, I understand the media ethics. Why was one Casa? Then you stood on your TV in front of your congregation. And I say, what was in the film? And I could on film. There's a bait now, Nasi Uncle Hey becomes a question mark. What was the business between the two of you? Once over Sunday is all committed. So what's now Nasi? What you say? Yeah, no, deep for young woman be. Your all chances in a money passum at Danny Daniel Jumanama and Nimukiasi. If I were to be a young Nkuto, I would have even kept quite rather. And now I would have even allowed my colleague, way to interview me on airwaves. Not acquire soften and soften. But no, you ignored and came publicly say, Sanka Kurano or Nasi Uncle. Where was the protection when he was sick? So I'm not attacking him because you are in the Bible to me actually. But yeah, I apply wisdom. I'm my to the beer. Nipper baby never hear comments about Bassi. A bit quiet, yam, yeah, me fair. And yam do boo, I mean to me, Janano, because, my so to put and pay, so to happen, miming feet. Okay, some men were home free and come go me a new Panama. But you boo, I want to me. Media, my family, and Cassana, so for your dear GB from one go. Media, no glacian, my from one, my near so yes. What you say? Over the video, but 2 about this, and no banner dancing. So we've been a tour now going to Mentasa. My fun baby. What you say? Jimmy 2 years was my good you be kept. Prior home to man. And I have some. So what you said be? Yeah. And kind commodity. Me boom upon us who bush yam. Yatin. And hammock. Me 2 years, so for you, mammy, or yaza. You can't be today, yes. Yes, you put many friendly in Yatiano. Yes, what Bob will pan and buy. And the more can one and so wouldn't you know send a friend me and become Betty? What I see. Because ya fool be Brewagana ha. Men no more Jimmy. And Yamosa, the Momo was a yati. Until so for Jimmy one so for Kainu Yansa. So one more called every ho.
na ne ntema te kura na wodi mfie du kura no wu ai ne ba taage o efisa wo ne wa ba yadwuma wodi fon ka me kwa me bebisa sa asem sanate ya se asofo ya wo mo ne asofo nketwa we se problem bi si na akwada no efiri na ase a eya mo hyeda ye bibi editi akwada na because ka me akoye se wo mo firi mu na ase na nie ma boni bi asase tototo wo mo metimi agina aka se asofo bebre firi mu na ase bibi anto wo mo me no mo ntam ye kama me no wa na me hwa na mabusa se ha fo no person ko se an ma ye ayi ma ha na me hyira wo me se ko na so kwato odi wo pa na pemu a wo ba ye nye wo wo besa hyase afiri membership no ba ye dikin se metete me pentecost mu nti wo mo posi dia ba ye dikin ba ye elder nsa na afo ba ye o pastor nti wo sa ko bi de wo mu ni Bible se ka obi nyansa o mu se asofo nkitwa ni bi ho bebre ni ya na o munye bebre so atwintwa asofo ni bi na ase o hede oba afore kese waso na ogina number o hwe ebi ho ma asem nsawie etro ne yese wo sofo panyin no eno wo ho na se wo nyina to betwa egina suba ya wo sofo panyin be yi na die me ka wo bi mforo me ye learned. I don't associate myself with people who are woman yam class. Very soon, the message Samesa of serving God at Yakobrofum. Wow. I will speak English in any part translation. Because I flow in English than even Chi. Me a professorship because I be very soon August I will become a professor. I have 2 masters in political science and agriculture. I am a lawyer by profession, but I don't practice it. Jadi enti na say me ye me hu bibi. Nti me meti wona me ka me mo bi ntinam na obi akwa nsi asofo bi wo ha ka na wotimu no mu na nkoda atie na wo ba wo twam an ho fa waka achi akoda nso wonkofo ba na na apel akoda na badwin say like father like son like mother like daughter nti say wo timi hu say wo hu fa wonkofo na mara e na nso wo ba na ho fa waso mo nso ba peke nti na akoye akansie say ntubo nsa so bu ha sofo panyin sofo geto eko ma nti na ma prophetically ya entimi nyina ebu a wonko bo se mu ma na sofo na we fa nti asofo bebere ho a wo ntimi mprechi ntia bone woni sanse wo mu ankasa di o mu ya no yo odi se be ma na wo ho nti bible na akwaka kuku oni anasa wo si oti ase e wo mu se sign ho otoro e ma ni bi di yon hye asofo di nanso Bible se ye ma ye ni na wote sa abo wo nti me mfa ba wo masori mu da because there was a time I was trapped with a woman by suffer emma ko ye nsempi nti osofo a wosi nyame afrew ya akokọ opese na ma do so an kosua no ye ni o ye maniguo na wabo na nyama na o mase atere na mo de sa ba ko bewuram no afa sofo bi wonsa wo mo kwanso me na meka ma kire wo se wo kona sori a one row nkoye mpon na maya o ma hyehyehye o mo chitete nipa be system ko tubi o mo nyina ye o ma sofo ne o ma wo me ha menya sa me yere ba ko pe nyenkopo me ye ni panti ko ba se boni bi beba me mu a na nya sori ya me wo mu me yere tim hye da yi me yere fa dia me pe nti afutu on se sofo bia ye be na wo hwia se enti Bible say a chede pa ne nia e fefre je nyame nche na e ba nti nyame am opportunity no pe wo ba na ho fe no na wonye nyame adwuma se be ya okonkodi obia ani odi fo mo ankasa sofo ne ya na mo hyeda because enemire mu hu sofo bia na ye ho nye feda hu ne ye no hu se we ya sofo maame die wo mu ne ye ene kwa de nkamfunso nim efi se wo da doma no ene nipa hodo bibiri ne beba nti se wo fo ba na ho fa eye ati wani na me yiri odi makina ho na yes me le mesase bo se me yiri ho fasene adifo na yiri mu nyina me mu omo nim tia yesu si nyame nsa o me so nti me je me yiri di me yiri ho fasene adifo a wo Ghana no yiri ho fefe te se o pambo Ebenezer adakwa yi adom ye mana na me yiri ho fe papa sipesita o bakazo ewo de wa ha o kala kama nti ye no nti men sori ha no oba na o de ya ko Facebook na we preachings ye katwi boni anim wotimi ko hyehyɛ wano
na abegina ho na wa ka trouser na wa de bom pom pom fun se hama we be sesa wa ha ye wa ba ha san kwase asa ye de hwe sir. Oh yes. Na no nyame ma ho kwan sa. Yes kwa so fa ba wa so rifi. So wa fa mo what if you want fe na ba san kwase asa adwama yesa. Bible say ye nya de nyina fe ne kwan so. What yes. Na nka wo kan nyankuo no ho. Na Yesu Kristo wo yire no ba hwe wo no do abanyame fie so ade wiasefo ye no ha na ba ye. Nti ha ye nsan kwase asa. Odifo na kire sensemu a wo kan de na se wo ya de sisu dua se wo ye osofo a wo problem fa na so dem fa na bonten wo masa yi no akonya ne se wutimi fa mpa na wa bonten an enye sa na wo kire mu ya mechie mu ne se onipa bia wo ne fa ahodi se wo ye sofo se wo ye de wo ne fa ahodi wo ye sofo na obafin se opeso wo ware ma bibiriba no ankasa botum ene nyankopon nte na wo de meka ne se wo bekum abotro mo agi asasaduro de ja no mo mfa na me nante sem nante kwaya ase ene se so befa wo ba wa sori na asori na guo na woni magu ase amanyame nwanku ahwete de nka abedi nkwasase ma tisi abonte eno so nche se me hye onkutu pase omo kwaya sa Odifo ya hwe Agya Nkuto ene eye ne nkwada yi nsensemi kame akwesese adifo obi anam sa channel ne so woni na kola ya adwuma na wo firi ne nchen ya nema wodi ama ne bia no waje asase anu waje cars anu waje na eno no eya na ededen na eba se wugya ne ma ne de sa ne ma ne kwa ebu ana echia kisosom ene adane the gravity in Christendom or Christianity is shifted and has been inclined. Achia. Unkohose. Menyidi se otabe. The software ka be mano. Obechire. E social media. Archbishop Dr. Williams. Onzo the car ma ne software bi awachire. Asofo bebre chade a documentations no enko. Nti wonim se bi aka na kro no okorente na odi eje hype to the amount nti omo so aka na yo mo de na ma na pressure one day mama ya bechi me wade a me ni pa wu asofu bebre ma toka mo wo bi e wono bi wa me se da ma Bible say ojimifuo mposo kana no tuma ibo nyansafo the more we expose your treasuries e wa abontene no na wo connect eye arm robbery ewi afa bo ka sisi ya nfama tuga yan chade ensanye nti so ye sofo na ye sa wa chimi mu 1000 times odi for the sisi dia a chimi mu enkoda na somo omo kwan mamo ebinum azan kom hyetu amuchi fa sofi kiti na gigi information ni yese dia mamo but ba ko si mi TV so amande no ka ye week bi am don betena so edu Monday anwumre bia 8 pm strong TV mbonya wo mo teni digital no so ye ya momfa amonye na manfo nkoda na bo amobọ kwan mamo wache nati achede ati sade ono oba atena mujaya untimi nkwasa sabe hu nsu akọ no ukwenyi onso so de ubi ntuna nse opokumfa no kum biara me hompai wo hwe na mokwa na wo kokopem na mo yomba sa aka bo mana maba but asofwe bibrewa wo nsua de jimina doso the question me throw na anopai awie de ama prophet for na say prophet for na ya na te sa charismatic ne wo hu no sa prophet for na from prophet nka nyame na ye na nyame ne yakasa wo se onyankopon onye bibi so oda de ache na nku adifu ansa nyanso ye nku adifu ne jimina doso enti se uche obi adia na woni atia won san konko jibi odi amma no dibe nti na wo che nipa na de wo somo ye bibi ma won so wani ntia nti mesre nipa biara modi hye bi ni sofo ko ye bibi na sofo no che wo ma de
na sofo na sa agye afiri nkofo no nsem no se mun siw sofo no court emra na makwansa emra makwan sa so obetumi esi court because it was showcase na sanka me aso na me dia achewo wo dia ache me wo di magye ni pam nipa ba ku mi nu kra na hwe ya abaye public domain enya private biem akoba bia enti na so ba sa agye dia ne je se wadada me ada manfo ni nyina nti ese ya do court pe court be di nipa na sema be di nipa na sema di amana odifo eye majo efiri mu no kan sem bi de kire wo se wo betata eje Nkuto pa me ne woni se yes na eye nyame mu ana se wo mu mienu entokwa ba wo mu ntama wo efiri wo eje Nkuto so kire se wo tere na ase anko onwu wo betumi anya sa saman se saman kra ne wo biase a eye no kure se wo betumi atata eje Nkuto ana o kan no wuye nti sabre ya wo wuye mentimi hu na dwene go ba bosi nipa bi ewu a odi 40 days was asase so ansan na wakwasama nti sabre mu na obetata na de a ne mentimi e na eje Nkuto so bi a wonte wonka o wori nyankopɔ atiase oni akonya bi ani wo so obetata no de wode na hode na hyem se wode na de wode benkum na agi nti medu obewu odi okan no nti hoyi ene yenya ama medwo saman ene eje Nkuto na me no mu yenu nyi hu firi ko me nya eje Nkuto so nya medwo kameraman nso so enye me ene onye wo nti wonu osi owu no betata nti yanhwe se bia se eje Nkuto ya so bia na medwo apie ho a ne bo nso tata no ampa na se eja se ne wo nso kura no woni nkwada bebra ya adwuma ama wo mu afiri bu na ase na asa de wo kan se sofo ya de na wo sanso koja na se eye jimi no na che se menya sure se wo de wa che obi bi kura sa ade bi da akola ba ko efe jo beton me che ne tota is it maths or maths bibi ya me de man enye wa obi aso fi menche on fa bufuo mu nko ya ha no ye doso ena edu temi na me wa asofo nko 16 asofo 16 odo mo kwai obi nya adwuma de bi nya ena me now se asofo bi apese o te ho na me kote branch ma wo no kan obi o so me pese obete branch bo o so me de me ame pe me ame de nti wa pa o de na me hira se nsore ma wo abesua asofo di no wa wie nti wa ko ono kote ne de me hira wo eti me no mtom ye kama tam bia me program bia de wate ne ho ate na sore kwa no aba obi so te ne de ama wo de abehya still hope generations do to me say me ntaba no ma mfa nsu ohuma ma na amfo me ma wo so nyanta bantu ade ba ko wo mu ne say ya na asofo ne bi wo ye nimu a anase wo ye na ase a ya ye nsusu nyodo mu mu so mo ya asofo nketu ena obi anya akoda wo na no me sister bia wo pa na me kam cho say ne ba wonya tere mansa kwere ye su fira ho ma 12 meti islego me wona ma me fira me say mo fa se na suwa e fa na joa ena ba o ma pata na mfie kwere ba ye hu me no ansa na kwere wate na ni kwere na suwa na me yi 50 Ghana me no de share nsema pre na kwere na gesu to me was scam kwere abo so me ensa na chese suwa kwere ni su na wo kwere to a fried rice se na kwere na pa aduane adi na ma me mfi na nya sunsun bi aduane na wo pa adi keke eto wo chim se enei si obi wo wanimu a titiri ye ni beba ebi no mtue ni paka no asofo maako 16 sofo bi efe ne Moses opiji obi shi wa wagi nipa o amasa makwa so makoda ba ko seven apostle general eye ameya onso wo kede esa wo suodo o the biggest church over there makoda ba ko efe ne prophet Paul onso so no o awoshia onipa be 3000 makoda prophet Set onso so ewa kuapem aburi enne mpatem wo kasoa onso onipa be 1005 makoda ba ko efe ne kwabna ye boa me no kase okobia asore oh South Africa onipa be 60000 matititititi manum bebrebe omoye difo ma bebrebe ne mema bosumi bia so a wo de tight eba o abuchekro obasuma de eba dia na efese dia meche na dia bia mekoji aye dai ache die abusuwa mame ache die te se wodidi agu ye funum
wontimi nse nya na back ebi beda ne tie fi beda ne dwonso ebi ba ye mucha ebi ayi nsuo na manipadua na hontene nti asofo mu nwene sankoda ye ba mo va mo bu mu nkoda yi wo mo babu amoma amunya aka mo so da mo da to akase ye mo mada no mo gina mo piekwa fikọ harara ne ye bokwa amam nsamna akase onyamedifuo ne begina ha woni na betena nkonya ne ti ye akonya ne na ye nsonso nso akonya bia na ye nan obi nchira me Ghana ne wiase akonya ne na ye nson da koda be kansa makase se be ya mo ba nipa ba chi modie na afa mu busa sika so be ba nkwaje asem de na asofo bebere atwam ogina wa na menhyan komhyanko no afa ne bon na se pe ne motuo mo afuo asa bodam ni abodwe se kwasi asem kwa me komanim gina sofo kansa ye mu ma da bia nhia no ba te front hotels ni edi akone ababa enwan ne nkusie amanya mechuma ania dane aye basa buo ye fa bi maye ngumu from ho adifo ntina me so mu sa metete wonse nam me mo obi adi dide wose won de wa ben no won fa me feso ntam de ma no be tete no se de metete odifo wo kan sem bi se nkwada no ebeboa wo mo ema wo mo yaza wo mo kebi ade medifo na cheze kam yakwa ese ene mu nyina mu nim se djuma mo ye no ensada ensipi ewo nyame asem ko wo kasa no kan se asofo nketu aboa mo ene connections a wo mo ye de mamo na cheze wodifo mu nim se point of correction me count me out me nyame titi fi church of Pentecost make us and make us say me will program be am ye wa na asofo nketo ne bia ne bi no nante ya azan no ya amado ba omo frɛ o ba no maba ba kokra message me fan chiro ama Agya omchu ye the number 2 bia say obi bia ne sofo bia ya azan bia bre nti oni ya no aba no amna betra so no wa kyere ye fra no ntoma se be ya ye sofo kro ne din na woni aba no aba be kan nsema na Agya what they call a baby. So, yeah, Kai. I say, Daddy, please, I'm also junior. I know some at Sunyani Esufufu. Mo, until once you're junior pastor, I want to swim him so for be on a year's ha, until one of tax up until your huswa. Not your cajas omra. Bakusunia, Kai. When Susie, please, I'm Reverend Ghana, Bofo, please, Daddy, I want to confirm what your junior pastor is saying. Mo, just one no man Jimmy. Ya no ya do 2 bia. See a person pow. Sanko foni nyina ho ntoma. Nti oni hwa no taxi wo taxi an ya fro. Hwa na won se no modu an ya ton sa afro no abati. Nti ya na ye gu sa de me ha. Ye mfa information hyanko. Nti ya from a computer man, my eyes are open. Computer man. Yes. Now for when mu nyina no Christian Council e wo asudie bia wo ho ana. Ezan za so ma kan ma no atu niema e kwaso no. Ano ayedin e wo se wo my Ghana. And that's it. Ye wo mu nie Christian Council of Ghana no. Omo nso de kakra. Na omo ya ma omu janda tu. Enya wo mo afri se churches ni bebre ya prophetic no. Wo mo enkasa group no. Christian Council na say. Christian Council no a respectful office. Society and as a group wa. Who come wa. Ye hwe said you abosu no bibiate. Ntimi fa yi bia nkogura mu da. The prophet from Mako na join. Afeni atia. What you say? Nti obo wa on join it. Sa wo join it ntimi nya san kwasa se won. You will be regretted what to say and what not to say. So share Agya Sare Sam Kwanchi Ankra. Bishop Danke Williams. Now share Otabel. Ene Dakwad Milsama. Ene Papa Bapu me panas on so pa Eastwood Anaba. Now share Prophet Kusi Boache no more. They are decent. What prophetic no more. Akoda nim panini. Panini makoda. Sa akoda fom na obetrene no o fi kura. Obedi watem. Very nyame. Ana me wo secret. Ana mo just as obi a secret. E de adwuma na wo ha obi wo obi secret. We ya making ye benya ansofo a wo manum se dodoa. Wo ma be so. Be ba be so. Wo hwe na num. Wo de bebre mo no mo kasa ya mo hwe o mo se. Menya 55 years ya me se ati. Apro.
Bo. Fine. Okura am sorry ya me ntwitwiri ye. Answer Isaiah. Send two that mo 55. Every no metirim. Come in. Nanso benya nkoda ibia. Wo mo beba abaye 7 kwase ade ade aba ba kanta de me ne wuye. Ebisa wo mpa de su. Da be na hu se o tabe. Hwe ebe na 2. Ye expose bi na me ya menua kokuwa na ko ball that with miss the Lighthouse Chapel. Bishop Danke Williams here that call. Yeah. Cause so Mike o pitching no say that what miss hweye na wankasa. What kind of decency it is? Say if we are go you know home kaza. Wona ne feso. Ye ne obo. Ye say ke kabichi no. Na jegeji bekoso akasa didi onabuka na Japan atem ene kokuwa na atem sofo odifo ene pushi no didi wo matem kika bi eba de adina me follow ya ma edu de adina na agenya hode kika nsem ya edu time wo de court yi bre no na age fresh odifo frefefe amfa ene na share na jegeji sa the earlier the better ko bunku to je park isa kan fo mpanyifo bi nchewa ene we don't have any regulatory system bia na board be regulatory you be happen not to do ba difo no ba nsem mo ama nei so you difo a oh ya super yen yeni eni wonyam nanso adem de nyam yas onsi aso de yes atirem da bia ma na haboma ipa na basi senkara na bi se omunim me sami gina sorry a menya me ho basa se de me yo social media ana nipa bebre so ahwem social media nso no mo de ba o mo se me kan okore e je se wi ase be bia nipa bi be se wona ho na benyo dance na odifo wo gidi se sansem a ekoso sofo nketua ne wo mu asofo mpanifue wuzuzu se die na ya na wo mu hia fofora wo mbe ya nkwada ne se be ya wo mu ntimi mfiri wo maji bose se de die adoso we free ha no okwa we free ha no okwa ama ento kwankitingiti bi asori we difo yente difo ti sawa no msa na ento kwasi wo mta oh we difo wo se esi ya no se ye hwe o man Ghana se die esi kona akwa ye matewase wo free ha no de wo mu ni se me ne wodifo bi o beef se beef edi to nkwa mu se de ade o me ne wontokwa na ntawentawa Ghana fo nyintum wiase fo nyintum se entokwa e wo so fudum entwada e wo den hunti babo kwa ewum ntokwa sibibrebe onda fo didu tembe no Apollo kan wo se na me de edua na Paul aguguso yeso hunu panyini se panyini wo Nyankopon hu se Moses stamina do yi Aaron ekano se be du ba bi a wetimi akasa me ni sofo wa asem a nakwara ba amenya me ni sofo bia ntemu ni ase so far as nipa na beba no okura Bible kan nyame asem no wo ba anye prekopa ne afa wo ba me nche na me ye investigations efa wo e bia wo di boni bia ansa na wo ba woni boni bia na pam na obo ha na woni boni na pam na ya pam no se pam na ya pam so dia me ma nko tena fie no adoma kyade na nsei mejo enye nyame aduma yeah hu mini sofo bia ni consultation ni confrontation wo yo na awu ni pa na ba empanyi se bra ne mu de mo ne be Orifo na de wo me ye nhira na ye de yankomo twetwe no eba wiye no na kire se niema ben na se wo mo wo se wo mo ye na di ye tu ye se Ghana fo ya to ba ha ye nse de hu nye ye amamu nu enko ye sanso asofo nso a ye hwe wo mo no se wo bia e de na sam e ba che se ense de ntwe ye e de asam na abeka che ahwefo no mu tu wo mo fo ye timi akọ heavy yi bedasi amamu ni ye ko yi pa e bi borders na tum oh, okay. No smarts is so pass up as one shit. The no smarts and one of our which they go see kind of ban up no smarts. Deny ye ya to be about borders in the beatu. The business with me a flow, I mean, a separation of currency different. Okay. Because not dollar now, I can crave in our system, maybe could be ma. The baby a ridiculous. Now, no, ye be out to the Okonajida Council, Nara went to be ma. You can't say dollar no. Abafom. Ama iro ne pound sterling nyina aba fom
amma sefa so aba fo trust me nti afa no memu be de nti de wo mu ni e once na Ghana Black Star koi akodi nkunim nti se Ghana he de ba afutu amre baba no se obi ye sofo a wi ase nyina gi wotum abambofo de buom mam e de ne die mam Ghana akora wo nam na ye sofo na posifo gina wa wonya bodia pe ni ama respect nyame nipa na te sei nipa mpewe ni yapade si eba chiwa isa wadi nkwasase nti na sese asofo moma de nyame ayeye no enso ye no amanfrafo anankiye ni chefa ya anankiye da bontie ko wo Yesu Israel Nazareth ko ketua bi emu nipa ye 36 pe emu adan ye 14 nanso na be ye wo hinkase na se ne David ya na wo ye wo firi ya wo kenka babo ana sifra bibi memu ha enam no so ama yenso nyamesom ene adom a tisi ya beka yensa de a na na yenhwe de yekura no mu yi brofokasa won say let the past guide you ma de atwam no nkira kwanti memeti wei hwehwe wo nyame ne som no asa na wo wiase no manyina rabe twam akọ me firi me krom asante mantem ba ma amfa sa agya pade da kakarkai amma edo ya me demo no empa no sopa na so ba bi ketua bi na me da nti busa se da chese mawu ne de mi ko mi krom djumo anase pachi anase kan se tafo na se ye de mi ko nyamfa ho ye nyina fifiri o himfa ye de me ko hoi ye ntam mfa nkoda obi ba be di mabia nti ye hwe na ye sofo de ye nsom yiye na nipa mfa buom maye na nkoda nketua mo de bosom ni nu na ahyehye mo mantima mu di nkwasiasem no se man sesa madwena ene efisa be ko si December e ware so ma montena ase kum ene obukum odifo so akabio kum nyame be kum wo de efisa abere kokwa bana to bia be di nkwasiasem ahyi nwa ahye mponkyena ene nyame hwe ko fa so huhuye na na yeso mo ko mo chiko we rifu na nim che dade se nwotwe wo di bone wo nya atemo no wasase so ena asofo eni dam so no mo se baba onya adwuma ha bi ni ho de ya na ene enya bibia nka mi di atam kaka na so me yapanyin nche no ye me kan se obanyansafo obube ye nka na sem bible si se wo tie abosusam te saa o me fia hwehunu se ewe ebre no aben nti asofo hweyi na owuo titahama so a ye ne yenwuma no ene be kire owuo a ye be fa so owu na se ye be di nyame asem so a ye be nyina tem wo mfia do no nim na wode be mama di nkyina che me nyamboro ha efiri se boni ni mitire me ka papa wo be na to ni wo se boni as kakra wo ye ya me ka ye nti madana otamfo ana nti so wo na so ye sofo na wonte ase na so be twe kamera si wani mu a twe na atemu no ifradi Nyankopon enche obi tama nyame onsha abusiafo se de ekro no wankasa wahu se edifo no ne ekro no wa wohwem na hu ne papa ne wakwa akodi akire bokọ na nkofa sem bi ama esan se heaven no de ewo ho pa enu ti ebo abrabo na yemo ne yie se be ya Yesu pia ye betumi anya ne nchi akwa ha na brema akwan e ma nkomo no nyina no ye de esi ye wadwo nchira kakere me pa tepi ma number ntu de bia no person of friend Matia odi bisre wa fa chem me number is 0244 571050 on say the 0 me kan omo de na 0 0244 571050 oba pa som sorry for the interruption abusia san kofa ye nchi na chese ya san ye chi akwa kofa ne ye toaso anu no aha na brema akwan ma kasie ni nyina no ye di esi ye ye kasie san se computer man na ya hosting no wa sha asia na chese niema aye kama e di amaye me din ye di just so hema makwa